Pa dobro, di si ti, čekam te 15 minuta. Dobro, znaš da je uvijek kasnim, sorry. A u osnovu samo je do, niko ne skuži da smo zbog. Nismo se ni prijavili na radionice. Dobro, ajde idemo sada. Dobro, ajde smišlit ćemo nešto, nije kraj svijeta. A, vidi čega ima. Brod u boci. Panonska mornarica. Novinarska skupina. Mehr der Möglichkeiten. More komunikacija. More ljubavi, mislim, ništa od ovog mi nije jasno. Dobro, vidi, imaš more Sonic, to mora neka kemija. Pijajmo u moru, ti voliš pijati. I mali istraživači. Dobro, mislim, nije toliko loša, ali svejedno ne kužim ništa što to znači. A ni ja, ali mislim da je najbolje nađe nekog profesora da njega pita, da vam pojasnim. Može. Profesorica, dobar dan. Koja je vaša radionica? More drugih svjetova, zašto? A kasnili smo na prijave, sad ne znam gdje ti tiče. A to vam visi o vašim interesima. Imate od filmske radionice pa sve do kemijske gdje se rade pravi pokusi. A koja je vaša radionica? Moja radionica je more drugih svjetova, dakle proučavamo malo astronomiju i kasnije evoluciju i u principu dozvoljeno je pustiti maškinu volju i u astronomiji i u evoluciji samo sve mora imati svoje zašto. Eto. Ok, hvala. Ništa, doviđenja. Sretno. Prostite, jeste vi filmska radionica? Je, ja tu radim. Moje ime je Tomislav Portada, ja sam kemičar s instituta Ruđer Bošković i na ovoj radionici se bavimo analizom vodenih potoka i nanorganskih soli. Hoćete vidjeti? Može. Evo, znači, to je radionica u kojoj se bavimo analizom vodenih potoka i nanorganskih soli. Svaki učenik je dobio set kemikalija. U tim kemikalijama se nalazi 5 ovakvih nepoznatih, dakle uzoraka nepoznatog sastava koji su označeni sa nekom šifrom i 10 uzoraka poznatog sastava. I sad je zadatak svakog učenika da s pomoću kemijskih reakcija, znači izvodeći kemijske reakcije između otopina nepoznatog sastava i otopina poznatog sastava i promatrajući što se zbiva u toj epruveti, zaključe što se u kojoj epruveti nalazi. Ok, znači u epruvetu stavljam željezov trinitrat, vodenu otopinu i vodenu otopinu kaliju jodida. I ovdje nastaje željezovi 2+ ioni i nastaje elementarni jod. I da dokažemo elementarni jod, ćemo dodati malo heksana. I ovako se vidi ljubičasto gore, to je jod. Tih lučkih vlasti i uplatiti taj novac. To je bio preduvjet da se Žika može iskrcati. Vidim da si izvode, koja je tvoja radionica? A ja sam zakasnio na prijeve i sad ne znam na koje je to. Možeš doći kod nas na filmsku radionicu? A bi mogao? Može, ima mjesto. Snimat ćemo filmove, bit ćeš upoznat sa editiranjem video uradaka. Ići ćemo u isto vrijeme u posjete u knjižnice, a pogledat ćemo i par dobrih dokumentaraca. Isto tako imamo par radionica o knjižnicama i pretrazi kataloga. Upravo smo se vratili sa posjeta u jedne od najvećih knjižnica u gradu, bili smo u knjižnicama grada Zagreba na Cvjetnom trgu, na Starčevićevom trgu i u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Pa evo možeš pogledati neke snimke.
Predstavit ću vam novog člana filmske sekcije. Ovo je Fran. Možeš nam možda reći, Pija, što smo radili, u kojem smo posjetu bili, kojim knjižnicama? Pa dakle, znači bili smo u knjižnici Bogdana Ogrizovića, Ante Starčevića, NSH i medicinskoj knjižnici. Svaku knjižnicu smo dobro obišli i jako nam se svidjelo tamo. Matilda, možeš li nam reći koja ti se radionica svidjela, koje smo radili? Radili smo radionicu o propagandi, ta mi se najviše svidjela. Učili smo se snaći u katalogu Zagrebačke knjižnice, naći određene knjige i to je to. Dakle, imali smo priliku pogledati 2 dokumentarca, bibliocikliranje i jedan američki i bio su jako zanimljiv. Ej, Evo, naša radionica. jesi ti? Jesam. Zadovoljno? Ja jesam, s tim. Jesam. Ajmo sad ovo. Ajde.